traffic accident and it should be treated as such. Jatend migao mar weche mag arita e pacho ka Kipchumba Murkomen opoyo mokalo jodak ma Kerio Valley kuom okang' magikawo mar duoko gige lweny machiko puodho ma yande gin kodo. Kane lose gweng' ma Embobut mayudore gwenge makono, Murkomen kata kamano ne owacho ni chiegni gige lweny machiko puodho makwan gi romo 400 oseduoki, kama bende ne olero ni kambi mar jolweny koro ibiro ger e gwenge makono. I want to thank watu wa Marakwet Aswa. Sasa hapa tulitoa bunduki karibu 400. Huko Baringo, Tiatich na sehemu za Baringo wametoa 535. West Pokot wamefikia, hatujawafikia zaidi lakini wamefika 100. Tunasonga, nyinyi mtaona habari by mwezi wa 6 next year. Bunduki yenye itatoka hii Kerio Valley hata itashtua nyinyi. Na tunalete permanent training ground ya police. Badala ya kuenda Kiganjo penye ni mahali nzuri, tumeleta sasa. Rais ameniambia, hata aliniambia jana jioni, kwamba niende sasa kufanya baraza huko Baringo, kufanya baraza Marakwet na Pokot. Walete shamba mwaka kesho tuanze training college ya police na ya army kwa hii Kerio Valley.